Kongina kuni atenda wani yento yetumi muno tiero kimaba mwere maturene hamwe abui kwithirite na thina ya mbecha utirerwa kuma kithirikari nene untu burari mwebo tuma KEMSA mwa kurekeria ndawa cio bure kwendekana kethira thirikari ya kaunti irandure nene ari akariba Meru ibeciandikithite na wingi kesha na kwina obatu bwa wita na mbere wakati vitari njiro maturene muthuri murio kina kwenja inja na undene ribotie Elias Mutuma omani ura mapisa ja utegera mantu ja ugiripo ndawa na uri gwita masibitari augite na kaunti Meru nditwe kirikithia mantu ja kugura ndawa na ukisibitari ne ontu burinya mutongire mugongo agure ni buburi kubithika inda kuntu bubu kurobo kurema kagita kana thirikari nene iracirera gwita mbeca cija ki kaunti artijeja ariongite sibitari giaki kotego tumiripo ndawa nontu governor wetu Mutuma twaithinkena atwere instruction atwira twahakikisha ndawa ira ciezire iciakinyire facilities na mantu jajo nojo President Ruto aritie 2 weeks ago auga ndawa cia ondoka msa isietege sibitari direct na Meru county ni wirithagia ndawa directive with the president yugite ndawa isieta directly nontu na kwenda aje bona ndawa mashinani mbugene kwa affected na mbese tho italiriswa ki counties in time nontu kwa tuka thirikari ya county let's say for example ya Meru itagwa tambeza mapema ikaonda ndawa ichereri na ananchi baakara sometime batina ndawa ikeja kuja kwa tukerenya President Ruto na make sure kulirisira counties mbesa mapema kenda na obomba kugura ndawa cia kung'ana na gusabu aje baba inge amna bobu bagire mutongire mugongo atikirwa ngiro KEMSA rurithoro ndawa cionthe iri kwendekana na kwenda tutiona KEMSA sometimes twagura ndawa na weta o ithithia onda ukethira ndawa itekuo ukauga kogure kungi na ndi ika waste a lot of time na ndi nya president na batu make sure KEMSA ina stock cia kung'ana ndawa cia kung'ana kenda twaonda tukuona na igeta ki mwananchi directly ngurukirura ethwa kuria kariba kaunti Meru kuthabagicia ko wingi kibango jwa sha nikenda Meru yomba kwamukira mbeca nkuruki kaunti Meru gwatuika aje bara ciandikithitie wananchi baba ciandikithitie gisha ibaka ino mbeca iria bukuona kuma gisha irinkai lakini bwa ciandikithia tuge milioni imwe nibo kuona kigina kinene kuma gisha na kigina kiu gieta kigure ndawa nyingi na ciombe okinya masibitari zetu ko tuciandikithie gisha twinde tumere tuciandikithie tukinyenya milioni imwe tumbe kuona mbeca nyingi na tumbe kuona ndawa cia kung'ana masibitari zetu na wendi bwawe ni kuona ati sibitari iria kagiteka iguthikio ndawa na kinyari kitani ba kung'ana facility ira tuna cio bagana jaire facility nyingi muno Meru county nene of course lakini gavana bara bareo kitambo bakienda kuleta services tu mwananchi baraka dispensary nyingi sireta mashinani now ku manage facilities is not an easy job Kenya thirikari rero kaba kugeria muno baikitie ndawa every facility lakini nyingi kurigana na ndi no mbenya thirikari tukarugura dispensary ingi itu make sure ira twina cio isikuona ndawa cia kung'ana na mwananchi no sawa muthuri Murioki Waru TV mutirwa Kangangi.